Jesus. Jesus Kristusnya naam ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Amen. It is really nice to be at the presence of God. සෑහෙන හොඳ දෙයක් දෙවියන් අභිමුවේ අපි ප්‍රශංසාවෙන් සිටීම. ආමේන්. தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருப்பது மிகவும் சந்தோஷமான காரியம். Amen. ஆமென். Amen. We are going to celebrate today. ආමේන්. So you all must be in a mood to celebrate. Shouldn't be serious. Okay. Be happy in the Lord always. දෙවියන් අභිමුවේ සමදාම සතුටින් ජීවත් වෙන සහෝදරනි. ආමේන්. இது கொண்டாட்டத்தின் நாளாக இருக்கிறது. ஆகவே கர்த்தருக்குள் களிகூருங்கள். Amen. We are going to sing only 5 to 10 minutes word of God, and we'll be going through other program which will glorify our Lord Jesus Christ. අද අපි ඉක්මනින් දේව වචනේ යන්නේ සහෝදරනි. මොකද අනිත් ක්‍රියාවන් තුලින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්න යන නිසා. 5-10 நிமிடங்கள் நாங்கள் தேவ வசனத்தை தியானிப்போம். அதன் பின்பு நாங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற மற்ற காரியங்களுக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம். Amen. Whatever we do, the word of God is very, very important in our life. සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. දේව වචනය තමයි අපගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම දේ. நாங்கள் என்ன செய்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியமானது. Main job of the Holy Spirit to remind us whatever or everything that Jesus already told us. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ කාරණාවන් තමයි සහෝදරනි වැදගත්කම තමයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කළ දේ නැවත නැවත ආවර්ජනය මතක් කිරීම. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்களில் ஒன்று எங்களுக்கு தேவன் நமக்காய் செய்து முடித்த காரியங்களை ஞாபகப்படுத்துவது. Amen. So that is why even today we want to have word of God, because it is very important for our life. ඒක තමයි අදත් අපි දේව වචනේ කතා කරන්නේ. මොකද අද දවසේ වැදගත්ම දේ නම් දේව වචනය. அதனால் தான் நாங்கள் இன்றைக்கும் தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம். அது மிகவும் அவசியமானது. Book of Luke chapter 17, 20 and 21. Please. Everyone, I want you to take a note. Everyone, I want you to look at it. සුද්ධවර ලූක් 17 20 සහ 21 පෙන්වා ගන්න. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God comes not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. සුද්ධවර ලූක් 17 20 සහ 21 කියන වගන්තිය. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කවර කලක පහළවන්නේදයි පරිසවරුන් නැසූ බැවින් උන්වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමි. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඇසට පෙනෙන අයුරින් අපෙමිනේ. මෙන්න මෙතන යන්න අතරේ කිසිවෙකුට කිය නොහැකිය. මන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඔබ අතරේ වදාළසේක. ආමේන්. தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்பொழுது வருமென்று பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்ட பொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் வராது, இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதுக்கு மேதுவிராது, இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார். Amen. When you hear the word, you shouldn't be sitting. ආමේන්. හalleluya. You must be excited. Amen. Because many times we were thinking kingdom of God up there. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ස්වර්ග රාජ්‍ය තියෙන ඉහළ තියෙන ස්ථානෙක. அநேக வேளையில் நாங்கள் எந்தோம் தேவனுடைய ராஜ்யம் மேலே இருக்கிறது. And some of the places I've been to, they said this is the particular place God came and met us, so you have to come and pray right there, then only your prayer will go like a rocket without any disturbance. So you go and pray right there. That is how I heard many places. සමහරක් ස්ථානවල මම අහලා තිනා මගේ කනින් අහලා තිනා මේ ස්ථානෙට ගිහිල්ලා යාඥා කරොත් පමණයි වගේ යාඥාව නිකන් රොකට් එකක් වගේ ඉහළට යන්නේ. අහන්නේ මේ ස්ථානයක් ඕගොල්ලෝ පැහැදිලිව පෙන්නන මේ ස්ථානට යන්න ඕනේ කියලා. சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள், நீங்கள் இந்த இடத்தில் வந்து ஜெபித்தால் தான் உங்களுடைய ஜெபம் வேகமாக தேவனிடத்தில் கடந்து செல்லும் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
Many places we have heard that we have to do all kind of hard work to bring the kingdom of God and establish the kingdom of God. සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ස්වර්ග රාජ්‍ය ස්ථාපිත කරන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තමයි අපි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඉන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙනවා. அநேக இடங்களில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் அநேக கடின வேலை செய்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று. So we have to do all the hard work and sacrifice and all kind of thing in order to establish His kingdom among us. ගොඩාක් අමාරු ආකාරයේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙහි ස්ථාපිත කරන්න කියලා ගොඩක් අය ප්‍රකාශ කරනවා. எல்லா கடின வேலைகளையும் நாங்கள் செய்து அவருடைய ராஜ்யத்தை எங்களுக்குள் ஸ்தாபிக்க நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். Again, we are thinking about ourselves. We are going to establish the kingdom of God. We are the one going to do. It's all about, we are thinking about us. But the kingdom of God, all about Him. Amen? Amen. All about Him. He is the one established His kingdom among us. In fact, in us. ආමේන් හලෙලූයා. සහෝදරයන් අපේ සානාවනේ අපි තමයි කියන්නේ අපි ස්වර්ග රාජ්‍යය වෙනවා මේ ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ කියලා. ස්වර්ග රාජ්‍යය නම් උන්වහන්සේ සහෝදරනි. ඒ ස්වර්ග රාජ්‍යය දෙන්නේ වෙන බවවත් නෙවෙයි ඔබ තුලමයි. ආමේන්. அப்பொழுதும் நாங்கள் எங்களை குறித்தே நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் அது அவருடையதா இருக்கிறது. தேவன் சொல்லுகிறார் அது உங்களுக்குள் இருக்கிறது. Hallelujah. Dear brothers and sisters, everything you ever needed, it is in you. සහෝදරනි ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඔබ තුලයි තියෙන්නේ. சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் தேவன் உங்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். Amen. It is in you, it is upon you, it is around you. It is already done by Jesus Christ. ආමේන්. ඔබ තුලයි ඔබ වටාවේ ඔබ හා අන්න කොටගෙනයි තියෙන සහෝදරනි. ජේසුස් වහන්සේ ඒ දේ කරහමාර නිසා. ආමේන්. அது உங்களுக்குள் இருக்கிறது, உங்கள் மேல் இருக்கிறது, உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து அதை செய்து முடித்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார். Hallelujah. Aren't you happy about it? ආමේන්. Jesus was telling about he was telling a parable about the kingdom of God. ජේසුස් වහන්සේ කිව්ව උපමාව ස්වර්ග රාජධානිය පිළිබඳව. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அவர் உவமை ஒன்றை சொன்னார். உவமைகளை சொன்னார். You can read it, Luke chapter 14, back home, go home and do the homework, which is Luke chapter 14. Read it, all of them. In there, he was telling this parable. සහෝදරනි ලූක් 14 පොතේ කියනවා ඒ පරිච්ඡේදයේ කියනවා මේ ස්වර්ග රාජධානිය පිළිබඳ උපමාව. லூக்கா 14ஆம் அதிகாரத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த உவமைகளை சொல்லி இருக்கிறார். In that, he arranged a great feast. එහි උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ විශාල භෝජන සංග්‍රහයක් පිළිබඳ මේ උපමාව. அந்த உவமைகளில் ஒன்று ஒருவர் ஒரு பெரிய ஒரு கொண்டாட்டத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Who has arranged? He has arranged the great feast for us. කවුද මේක ලකලෑස්ති කළ සහෝදර දෙන්නේ? උන්වහන්සේ තමයි ලකලෑස්ති කළ දෙන්නේ මේ මහත් භෝජන සංග්‍රහය. அதிலே தேவன் ஒரு பெரிய ஒரு கொண்டாட்டத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார், ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். Hallelujah. Bible says it is the greatest feast has been arranged for you and me. ඒක තමයි විශේෂිතම භෝජන සංග්‍රහය ඔබ මා වෙනුවෙන් සකසා තිබුණේ කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாய் இருக்கிறது. Whatever we ever needed, it's already has been prepared by the Master. අපිට අවශ්‍ය සියලුම දේ සකසලා හමාරයි උන්වහන්සේ සහෝදරවරු. எங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Without preparing it, he never asked anyone to go and call the people and bring them in. සකසන්න නැතුව කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා පිරිසෙක් රැක්ස් කරගෙන එන්න කියලා උන්වහන්සේ. அவர் அதை ஏற்படுத்தாமல் ஜனங்களை கூட்டத்துக்கு கொண்டாட்டத்துக்கு அழைத்து வாருங்கள் என்று அவர் சொல்லி அனுப்பவில்லை. He already prepared, everything is ready. Then only he said, go and tell them, as I promised, I have already
prepared the great feast for you. පේනවා නේද සහෝදරයෝ උන්වහන්සේ මේ අපිට අවශ්‍ය සීලුම දේ ලකලැස්ති කරලා ඉවුනහම තමයි කිව්වේ මේ මහත් මේ භෝජන සංග්‍රහය ලකලැස්ති කරලා අමාරයි ගිහිල්ලා එන්න කියන්නේ කියලා. மற்றவர்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார் நீங்கள் வாருங்கள் உங்களுக்காய் இந்த கொண்டாட்டம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Have you ever seen people arrange a feast for everybody to come and cry and share with each other what kind of sorrowful life that you are going through, what kind of failure life that I am going through? Will that happen in the feast? Have you heard about anyone? Not at all. The feast has been arranged for you to come and be happy. Amen. Receive everything, whatever has been arranged for you. Take it, receive it freely, and be happy. Amen. That was the purpose. Amen. Shall we clap our hands? සාමාන්‍ය භෝජන සංග්‍රහයක් ලකලැස්ති කරලා එන්න කියන්නේ මේ දුක වේදා ගන්න. මේ ඕගොල්ලොත් අද දැන් දුකේ ඉන්නේ මාත් මේ ප්‍රශ්නවල ඉන්නේ කියලා. එහෙම කරන්නේ නැහැ සහෝදරි. භෝජන සංග්‍රහයක් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා ඒක තුලින් සතුටටපත් වෙන්න. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ භෝජන සංග්‍රහය සකසලා කිව්වේ ගිහිල්ලා එන්න කියන්නේ. මොකද ඒ තුලින් තෘප්තිමත් කරවන්න සහෝදරවරුනි. ආමේන්. யாரும் வந்து கவலைகளை தெரிவித்து துக்கம் கொண்டாடுவதற்காக கொண்டாட்டங்கள் உண்டாக்கப்படுவதில்லை. தேவன் இந்த கொண்டாட்டத்தை எல்லோரும் வந்து அது கலிகூர்ந்து ஜெயம் கொண்டு ஆர்ப்பரிப்பதற்காக கொண்டாட்டத்தை அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். Hallelujah. The feast has been prepared to make you happy. සහෝදරනි මේ රාජන භෝජන සංග්‍රහය ලෑස්ති කරලා තිබේ ඔබව සතුටු කරන්න. ආමේන්. உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக அந்த தினத்தை அந்த நாளை அந்த நாளிலே தேவன் அந்த கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். Hallelujah. Aren't you glad God has prepared? සතුටුනත් දෙවියන් වහන්සේ මේ අපි සතුටු කරන්න මේ භෝජන සංග්‍රහය ලෑස්ති කරලා තිබේ කියලා. Thinking about your happiness. ආමේන්. Hallelujah. He is thinking 24/7 about you to make you happy. Amen. පැවිසි පුරාට උන්වහන්සේ ඕගොල්ලෝ සතුටු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහෝදරවරුනි. ආමේන්. அவர் எப்பொழுதும் உங்களை குறித்து உங்களுடைய சந்தோஷத்தை குறித்து நோக்கமாய் இருக்கிறபடினால் நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த கொண்டாட்டத்தை தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். I love one word from many words. Don't say us only love only one word from the Bible. I love many words, but one of them said, I am mindful of you. හලෙලූයා. Hallelujah. Hallelujah. මම සතුටු දේවවචනයක් තමයි මම ඔබ ගැනම තමයි සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නේ කියන වචනේ. මම හරි සතුටු දේවවචනය. මම අනිත් හැම දේවවචනයකටම කැමතියි. මේක මම වඩාත් කැමති දේවවචනයක් සහෝදරවරුනි. வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை எனக்கு நன்கு பிடிக்கும். அது அந்த வசனத்தின்படி தேவன் சொல்லுகிறார், நான் எப்பொழுதும் உன்னை குறித்து நினைக்கிறவராய் இருக்கிறேன். Hallelujah. எப்பொழுதும், always, all the time, I am thinking about you. That is what God is promised and doing every single day about us. ආමේන්. මම පැවිසි පුරාට ඔබ ගැන හිතන්නේ ඔබ ගැන හැතියාගෙන ඉන්නේ. ආමේන්. அதைத்தான் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்காய் செய்து வருகிறார். எங்களை குறித்த நினைவுகளோடு அவர் எங்களுக்குள் வாசம் This பண்ணியிருக்கிறார். parable, when he was telling this parable, he is saying this is what kingdom of God all about. මේ උපමාව කියද්දී පැහැදිලි කළ දුන්නා මේක තමයි ස්වර්ග රාජධානිය කියලා කියන්නේ. இந்த உவமையை சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது இதுதான் என்பதை குறித்து அவர் பேசுகிறார். My aim and goal to bless you, to make you happy. මගේ අරමුණ නම් ඔබ ආශිර්වාද කරන්න නොනවත් වයන ආශිර්වාදයෙන් ජීවනයටපත් කරන්න. ආමේන්. என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை சந்தோஷத்துக்குள் நடத்த வேண்டும் என்பதே. Hallelujah. Hallelujah. That is why Bible says, whenever I bless Israel, that is what my desire. God said, this is what my desire, to bless Israelites. Amen. My desire is
to bless Israel. But what we were thinking, that is God is talking about Israel. It is not about us. God is talking about us. ආමේන්. ඒක තමයි දෙවියන්වහන්සේ මා ජෙරුසලමේ වැසියෝ ආශිර්වාද කරනවා කියලා සෑම මොහොතකම. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා. ගොඩක් අය හිතන්නේ ආමේ ඒ ජෙරුසලමේ වැසියනේ ඒ සහෝදරයෝ කතා කරන්නේ අපි ගැන. උන්වහන්සේ සෑම මොහොතකම උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තමයි අපි ආශිර්වාද කරන්නේ. ආමේන්. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே எனக்கு மன விருப்பமாய் இருக்கிறது என்று தேவன் சொல்லுகிறார். அதை நாங்கள் எப்படி எடுத்து விட்டோம் என்று சொன்னால், இஸ்ரவேல் நாட்டை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்கு விருப்பம் என்று. அப்படியல்ல, வேதத்தின்படி இஸ்ரவேல் என்பது எங்களை குறித்து, எங்களை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. So he already has prepared, brothers and sisters, great feast. That's been great blessing for you and me. සහෝදරයෝ උන්වහන්සේ සකසලා හමාරයි. මේ රාජකීය භෝජන සංග්‍රහය කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ආශිර්වාද. ஒரு சிறந்த கொண்டாட்டம் ஒன்று தேவனால் எனக்கும் உங்களுக்கும் என்றும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. திண்டாட்டமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக கிறிஸ்தவர்களாகவில்லை, கொண்டாட்டுகிற வாழ்க்கையை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தமிழ் தெரிஞ்சாக்கள் கைதட்டி. God never called us to have a struggling life or boxing life, but He called us to have a blessed life. Amen. That is what His heart all about. That is what He wants to do all the time. Not today, not only one day, not only 1 week, not only 1 year. All the time He wants to bless you and He wants to see you to be happy all the time. ආමේන්. සහෝදරයෝ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ඕගොල්ලෝ ආශිර්වාද ලබ ජීවත් වෙන එක. නැතුව ජීවිතේ ප්‍රශ්න නැතුව ජීවත් වෙනව නෙවෙයි. ඒක තමයි උන්වහන්සේ පැය 24 පුරාම උන්වහන්සේ කැමති ඕගොල්ලෝ දකින්නේ ඒ ආශිර්වාද වලින් පිරිපුන්ව ජීවත් වෙන එක. ආමේන්. ஒரு நாள் மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு மாத்திரமல்ல, எப்பொழுதும் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை மகிழ்விக்குவதற்காகவே தேவன் அந்த கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறார். எப்பொழுதும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய விருப்பமாயும் இருக்கிறது. That is why He said, I give you everlasting joy. ඒක තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. මම සදාතනික ජීවනය You will be joyful forever. ආමේන්. Amen. ආමේන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සදාතනික සතුටටපත් වෙනවා කියන එක. அதனால் தான் தேவன் சொல்லுகிறார், நித்திய காலத்துக்கும் நீங்கள் களி கூறுவது, அந்த களி கூறுதலை, சந்தோஷத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். Amen. But some other places, if you smile, you are smiling. How could you be happy? People are dying. He will ask you that blood, Rattapali. He will ask you, account for it. If it is that case, I want to have a question. Multitude people came to Jesus and He led them and He said, I have to go to another land to preach the gospel. And where Jesus will be blunt, if He going to blame me and He will be blunt. Do you understand, brothers and sisters? Many times the teaching coming and condemning us. What are you doing? People are dying, don't you care? You are smiling, you are happy, and you are eating well, you are dressing well. Look at the world, what is going on. Do something. That is what many messages are saying. But God said, do one thing. I have got a feast for you. ආමේන්. Amen. ආමේන්. Amen. ආමේන්. If you want to say anything to the world, go and tell them, I have got a feast for them as well. Don't struggle, don't die, but come to the feast, which is everything arranged for you freely. Come and get it. Whatever amount you want, come and get it. Amen. That is what gospel all about. ආමේන්. සහෝදරනි තේරෙනව නේද පැහැදිලිව කියන දෙයක්. සමහරක් අය ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා. hina වෙන්න එපා, සතුටින් ඉන්න එපා. තේරෙනව නේද තියෙන ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ hina වෙලා සතුටින් ඉන්න එපා කියලා.
නමුත් ඒක නෙවෙයි ඇත්ත සත්‍ය සහෝදරනි. ජේසුස් වහන්සේ ගාවට සෑහෙන පිරිවරක්. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා නෑ මම තවත් තැනකට යන්න ඕනේ සුභාස දේශනා කරන්න කියලා. සහෝදරනි කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට මේ සතුටෙන් ඉන්න එපා කියලා නෑ. මට විශාල වූ මහත් භෝජන සංග්‍රහයක් ලැබලා කරලා තියෙනවා. මම යන්න ඕනේ ඒකට. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් එන්න. ඒ තුලින් තව ආශිර්වාද වෙන්න කියලා සහෝදරනි. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ සුභාස්න කියන්නේ. ඒ සුභාස්න තුලින් ඕගොල්ලෝ ආශිර්වාද ලබන්න බවට පත් වෙනවා. සතුටෙන් ජීවනයක් ගෙවන ගමන් අනිත් අයට ජීවනයක් ගෙන දෙන එක. ආමේන්. சிரித்தால் சிரிக்க வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். உலகத்தில் எல்லா இடமும் அழிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களிடத்தில் தேவன் கணக்கு கேட்பார் என்று குற்றப்படுத்துகிற அநேக செய்திகளை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அநேகர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரையும் விட்டு இயேசு சொன்னார், நான் இன்னும் ஒரு தேசத்துக்கு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் புறப்பட்டு சென்றார். அப்படியானால் வந்தவர்களுடைய இரத்த பலி கூட அவரிடத்தில் கேட்கப்பட வேண்டும். ஆகவே அது அப்படி அல்ல. தேவன் சொல்லுகிற காரியம் அவர்களுக்கும் சொல்ல வேண்டியது. உங்களுக்காக தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். சகலத்தையும் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. வந்து அதற்குள் களி கூறுங்கள். Hallelujah. Shall we clap our hands? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Here, God sent His servant to call them for the feast, but 3 of them saying the excuses because they are busy working for their family, working for their salvation, working for others' salvation. They are very busy. So they are saying, sorry, we cannot come. Go and tell the master. තුන් දෙනෙක් ගැන මේ සඳහන් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සේවකයවනවා. තුන් දෙනෙක් ගැන කිව්වහම කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ගැලවීම සඳහා ඒගොල්ලෝගේ කටයුතු ගැන පමණක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරන බැවුණු අනිත් අය ගැන පොඩ්ඩක් සලකලා ඒගොල්ලෝගේ ගැලවීම වෙනුත් ක්‍රියා කරන නිසා ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ මට එන්න විදියක් නෑ මේ මෙතන ගොඩාක් වැඩි අධිකයි. ගිහිල්ලා කියන්න ඕගොල්ලන්ගේ ලොක්කට මට එන්න වෙන්නේ නෑ කියලා. விருந்துக்கு வரும்படி எஜமான் தன் சேவகர்களை அனுப்பி அழைத்து வர சொல்லுகிறார். சேவர்கள் சென்று ஜனங்களை அழைத்து வர போன பொழுது அவர்கள் சாட்டு சொல்லி எனக்கு வர முடியாது, எனக்கு அந்த வேலை இருக்கிறது இந்த வேலை இருக்கிறது என்று அவர்கள் அந்த காரியத்துக்கு வராமல் விடுகிறார்கள். I am working for my blessing as well as others' blessing. අපේ වෙනුවෙන් අනිත් අයගේ ආශිර්වාද වෙනුවෙන් තමයි කැප වෙන්නේ කියලා. நான் என்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் மற்றவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்குமாக வேலை செய்கிறேன். I have to do very, very hard work. Then only I can achieve whatever I want to achieve. ගොඩක් මහන්සි වුණොත් තමයි මට ඕන දේ කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්, මට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. நான் மிகவும் கடின வேலை செய்ய வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நானும் சாதிக்க முடியும், மற்றவர்களை நான் சாதிக்க வைக்க Brother, முடியும். if I don't do hard work, God even wouldn't be happy. Let me please God, let me please my family, let me do hard work. That is how they thought and that is how they were working hard. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ සහෝදරවරයා දෙවියන් වහන්සේ අපි මේ මම ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වෙන්නේ. ඒ නිසා නෑ මට මග හරින්න බෑ, මම මේ නිසා ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන. நான் கடின வேலை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் கர்த்தரால் என்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. நான் அப்படி செய்தால்தான் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் ஆசீர்வதிக்க முடியும், மற்றவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும், கடவுளுக்கும் நான் உதவியாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறார்கள். But God said, no, you don't have to do hard work, but I have already arranged, prepared everything for you. ආමේන්. ඔච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ මම ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේ ළඟලෑස්ති කරලා තියෙන ළඟලෑස්ති කරලා හමාරයි කියන. தேவன் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கடின வேலை செய்ய வேண்டியதில்லை, நான் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக செய்து முடித்திருக்கிறேன். Hallelujah. Just you come and receive from me. ඇවිල්ලා ලබා ගන්න එක පමණයි ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. ආමේන්. அதை வந்து என்னிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Come and receive from me. ලබා ගන්න පැමිණවාගේ කියන එක. என்னிடத்திலிருந்து அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். But they said they couldn't come. නමුත් ඔවුන් සඳහන් කරනවා අපිට නම් පැමිණෙන්න බෑ කියලා. ஆனால் அவர்கள் சொன்னார்கள், அந்த விருந்துக்கு எங்களால் வர முடியாது. This is what this sin all about, dear brothers and sisters. මේක තමයි සහෝදරනි ක්‍රියාවේ වලින් පෙරණි පාපේ කියන එක. இதைத்தான் நாங்கள் பாவம் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். Many people are thinking, no, I have to do hard work, I have to do this, I have to do that. Then only
God looking at my hard work, then He will bless me. ගොඩක් වෙලා හිතන්නේ මම හොඳට මහන්සියලා වැඩ කළ යුතු කළොත් පමණයි. එතකොට තමයි උන්වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරන්නේ. ඒ නිසා මම මහන්සි විය යුතුයි කියන එක. நான் கடின வேலைகளை செய்தால்தான் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள். But God said, you don't have to. My son, Jesus Christ, already have done very, very, very hard work for you so that you can have easy life. ආමේන් ආමේන්. මගේ පුත්‍රයා යේසුස් වහන්සේ සෑහෙන මහන්සියලා ඔබට අවශ්‍ය සියලු දේ කර හමාරයි. ඒ නිසා ඔබට තියෙන මහන්සි නොවේ. පහසු ජීවනයක් ගෙවන එකයි කියන එක. ආමේන්. இயேசு கிறிஸ்து எல்லா கடின வேலைகளையும் செய்து முடித்தபடியினால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து செல்கிறீர்கள். நீங்கள் கடினப்பட வேண்டியதில்லை. I have seen many people, they are working 7 days a week. මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් පිරිස් දවස් 7ම වැඩ කරන. கிழமை 7 நாட்களும் வேலை செய்கிறவர்களை பார்த்திருக்கிறேன். Even 2-3 work, they are working in 2-3 places per day. දවසට වැඩ කරනවා දෙතුන් ස්ථානවල. ஒரு நாளிலே 2-3 வேலைகள் செய்கிறார்கள். But do they have anything? They don't have anything. ඒගොල්ලෝ ගාව යමක් තියෙනවද සහෝදරනේ නෑ. නැත්නම් සහෝදරවරු. அவர்களிடத்தில் ஏதும் இருக்கிறதா? அவர்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை. 2 days ago, one brother came and told me, since I came to this country, I was working 2-3 places, but still now I have nothing. දවස් දෙකකට පෙර ඉස්සලා මට සහෝදරයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මම සෑහෙන ස්ථානවල වැඩ කරා පාලකතුමනි. නමුත් අද මා ගාව සතයක්වත් නැහැ කියන එක. ஒரு சகோதரர் சொன்னார், நான் வந்த நாளிலிருந்து 3 இடங்களில் வேலை செய்கிறேன், ஆனால் என்னிடத்தில் ஒன்றுமே மிஞ்சவில்லை. Please come to Sunday service. Sorry, brother, we are working hard. Sorry, pastor, we are working very, very hard. ඉරිදා එන්න කිව්වා මෙහෙ අහන්න. අනේ බෑ පාලකතුමනි ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මට හරි අමාරු ගොඩක් වැඩ තියෙනවනේ කරන්න කියලා කියනවා. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வாருங்கள் என்று கேட்டால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் பாதிரியாரே, என்னால் வர முடியாது, வேலை இருக்கிறது. There was a sister suffering with the sickness. Doctor couldn't find what was the reason. ලෙඩකින් පෙළු කාන්තාවක් සහෝදරයෙක් හිටියා. සහෝදරනි දොස්තරුන් හොයාගන්න බැරුණා. මොකද්ද ලෙඩේ කියන එක. ஒரு சகோதரியை எனக்கு தெரியும், அவர்கள் சுகையினமாக இருந்தார்கள். வைத்தியர்களால் என்ன சுகையினம் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சுகவீனமா இருக்கிறார். But I told them, please come to Sunday and you will see the glory. මං කිව්වා එන්න. ඉරිදා ඇවිල්ලා බලන්න ඕගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකි කියලා දේව සභාව. நான் சொன்னேன் அவர்களிடத்தில், தயவு செய்து ஆராதனைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வாருங்கள், தேவனுடைய மகிமையை நிச்சயமாய் நீங்கள் காண்பீர்கள். No, pastor, I cannot come because I am working 7 days. අනේ පාලකතුමනි මට නම් එන්න විදියක් නෑ. මොකද මම දවස් 7ම වැඩ කරන නිසා. மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் பாஸ்டர், என்னால் வர முடியாது, நான் 7 நாட்களும் வேலை செய்கிறேன். Then I asked him, so you are working 7 days. So how is your finance? He said, I have nothing. මං ඇහුවා නැති දවස් 7 වැඩ කරනවනේ එහෙනම් මූල්‍යමය තත්ත්වය කොහොමද කියලා. අනේ පාලකතුමනි මා ගාව කිසිවක් නැහැ කියලා කිව්වා. 7 நாள் வேலை செய்கிறீர்கள், உங்களுடைய நிதி எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டேன், என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னார்கள். This is what our enemy want to do, to put us into hard life. මේක තමයි සතුරාට අවශ්‍ය. අපිව අමාරු කාර්යවල නිරත කිරීම. இதைத்தான் எங்களுடைய சத்துருவானவன் செய்ய விரும்புகிறான். எங்களுக்குள் கடினமான வேலைகளை போட்டு இவைகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். But God wants to give us a rest life. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය අපේ නිදහස් ජීවිතයක් දෙන්න සහෝදරයෝ. ஆனால் தேவனோ எங்களுக்கு இளைப்பாறுகிற வாழ்க்கையை தர விரும்புகிறான். Hallelujah. හලෙලූයා. Here 3 people came and said, sorry, we are doing hard work, we cannot come. බලන්න සහෝදරයෝ තුන් දෙනෙක් පැමිණලා කිව්වා අනේ බෑ එන්න බෑ අපිට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කියලා. 3 மனிதர்கள் சொன்னார்கள், எங்களுக்கு வர முடியாத ஆண்டவரே நான் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள். But God, Bible says, the master was angry. බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා මේ පාලකතුමා එකපාරට උඩ කේන්ති ගියා කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது அந்த எஜமான் கோபமடைந்தான். Can you see that? The master was angry because you're supposed to have happy life.
you're supposed to have rest life. You're supposed to have blessed life. But you are at the moment working like a slave, day in, day out, and no time for anything. Master was angry not because you are sinner, you are bad, you are sad, but Master is angry because everything freely he has done it freely. But you couldn't open your eyes and see and come and freely enjoy his blessing. Hallelujah. හලෙලූයා. සහෝදරනි පේනව නේද? මේ කේන්තිගේ ඇත්තටම මේ නිකම්ම ලකලෑස්සි කරලා උන්වහන්සේ ලකලෑස්සි කරලා ඔබට හොඳ ජීවනයක් ගෙනල්ලා දෙන්න තියෙන එක ඇවිල්ලා ලබා ගන්නේ නැතුව මොකද මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තමන් ධර්ම කටයුත්තක නිරත වෙලා කියන අමාරුවෙන් ජීවනයේ ගෙවන එක දැකලා සහෝදරනි නැතුව උන්වහන්සේ ඔයගොල්ලෝ පෞකාරයෝ කියලාවත් අනිකුත් ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා කියලාවත් නෙවෙයි සහෝදරනි මේ නිදහස්ව නිවහල්ව නිකම්ම ලකලෑස්ති කරලා තියෙන දේ ලබාගෙන හොඳ ජීවනයක් නොගෙවන නිසා எஜமான் கோபம் அடைகிறார். அவர்கள் பாவிகளாய் இருந்தபடியினால் அல்ல, ஆனால் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த இலவசமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள் வர முடிய விருப்பம் இல்லாமல் அவர்கள் இதை தவிர்த்துக் கொள்ளுகிறார்கள் என்பதற்காகவே அவர் கோபப்படுகிறார். தகப்பனை நம்பாமல் they couldn't believe the Father. He is my Father. He has done his responsibility towards my life. And because he is my Father, he have got inheritance for me. He have arranged everything for my easy life. He has arranged everything for my happy life. They couldn't believe, but they could believe themselves and go and do hard work every single day. That is what made him angry. සහෝදරනි පේනනේ තවත් කාරණාවක් උන්වහන්සේට ඇත්තටම කේන්ති කිය මෙච්චර තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් දරුවන්ට උරුමය ලකලෑස්ති කරලා තියෙන කියලා පේන්නේ නැතුව මේ දරුවෝ ගිහිල්ලා මේ මහන්සි වෙලා අමාරුවෙන් ජීවනය ගෙවන එක ඒක තමයි තවත් මේ උන්වහන්සේට දරා ගන්න බැරි වුණේ ஒரு தகப்பனாய் இருந்து சகல பொறுப்புகளை உடையவராய் இருந்து பிள்ளைகளுக்கான எல்லாவற்றையும் நான் ஏற்படுத்தி அவர்கள் சந்தோஷமாய் வாழ வேண்டும் என்று நான் விரும்பி இவைகளை செய்து கொண்டிருக்க இவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை பார்க்க முடியாமல் அதற்குள் பிரவேசிக்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து அவர் கோபமடைகிறார். But God said, okay, go and call anyone who want to come. කිව්වා ඊළඟට මේ පාලකතුමා ඊළඟ කතා කරන්න ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට පැමිණෙන්න කියලා මේ බෝධි සංග්‍රහයට இப்பொழுது சேவருக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார், அவர்களை விட்டு விடுங்கள், இப்பொழுது சென்று எல்லாரையும் அழைத்து வாருங்கள், வருகிறவர்கள் எல்லாம் வரட்டும். I have promised to my sons and my daughter, if they don't believe, don't worry. Call other people who I never promised, I never said to them anything, but let them come and enjoy. Have a joyful life. ආමේන් Hallelujah. හලෙලූයා හරි මගේ දරුවෝ කැමති නැත්තම් මේ දේ ලබා ගන්න කතා කරන්න මම උන්ට පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ නමුත් ගිහිල්ලා එන්න කියන්නේ ඇවිල්ලා හොඳ ජීවනයක් ගන්න කියලා මේ තුලින් ආමේන් என்னுடைய பிள்ளைகளை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பரவாயில்லை, மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள், அறியாதவர்களுக்கு அறிவித்து அவர்களை அழைத்து வந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள் பங்கெடுக்கட்டும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். Hallelujah. Then they went everywhere and brought big crowds to the feast. සේවකයෝ ගිහිල්ලා අරගෙන ආවා සෑහෙන විශාල පිරිසක් මේ භෝජන සංග්‍රහයට அவர்கள் எல்லாரும் கடந்து சென்று ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டத்தை அங்கே கூட்டினார்கள். But Father came and saw everybody and said, no, 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 no. My house is very big. My house is very, very big. So go again and bring more. And he sent them again. තේරෙනව නේද මේ තාත්තගේ තවත් ක්‍රියාව සහෝදරනි ගෙනල්ලා හිටිය මේ මහත් විශාල පිරිස දැකලා ඒකියව නෑ මීට වඩා විශාලයි මාගේ නිවස යන්න සේවකයෝ නැවත අරන් ඉන්න තවත් ඉන්න විශාල ප්‍රමාණයක් කියලා ஆனால் எஜமானர் வந்து பார்க்கிறார், என்னுடைய வீடு மிகவும் பெரிதா இருக்கிறது, நீங்கள் கூட்டின அந்த பெருக்கூட்டமும் அதற்குள் அதை விட இன்னும் அதிகமாய் கூட்ட முடியும், ஆகவே போய் இன்னும் அநேகரை அழைத்து வாருங்கள். Hallelujah. Heaven is not for only 145,000 people.
heaven can have million size of the earth size. Heaven can contain billions, more than 500 billions size of earthly people they can go. Heaven is not a place, struggling with the accommodation problem. You understand, brothers and sisters? To go to heaven, simple, simple, simple. He already prepared everything for you. Amen. Simply accept. Hallelujah. I am come. I am come. I am come. Hallelujah. You are great Father. I just reach. I say thank you for your invitation. Amen. That's it. That's it. When you say thank you for the invitation of the feast, and the feast will take over you. Amen. 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 Shall we stand up? I'm going to pray.